Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 amenyesheje perezida wa Kongo Kinshasa ko nta wacu afite bwo gufungura ikibuga kinini cya Goma kuko kiri mu gace kamaze kubohorwa. M23 asubizaga Kigali kuwa gatanu w'icyumweru gishize bategetse ko kiriya kibuga nyine gifungurwa bwangu. Mu nama y'abaminisitiri yo mu mpera z'icyumweru gishize, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yashinze abaminisitiri batatu gufatanya bagakora ibikeneye ikibuga nyine cya Goma kigafungurwa. Umutwe wa M23 washubije ko ari icyemezo cyo kwibeshya. Ikibuga kinini cya Goma kimwe mu bigira urugendo ruza rw'indege nyinshi mu karere k'ibiyaga bigari kirafunze nyuma y'urwano ikomeye kibereye mu mpera z'ukwezi kwa Mutarama uyu mwaka, ubwo inyeshyamba za M23 zafataga uwo mucyo wa Goma. Mu kwezi gushize mu biganiro byabereye Paris mu Bufaransa byo gushaka gufasha abaturage bari mu kaga muri Burasirazuba bwa Kongo, Perezida Emmanuel Macron yavuze ko iki kibuga kinini kigomba gufungurwa vuba kikaba gikoreshwa gusa n'indege mikuru by'ubutabazi gusa. Muri iyo nama y'i Paris, bimwe mu bihugu by'uburengerazuba byemeje inkunga yose hamwe miliyari 1.5 z'amayero yo gufasha ibikorwa by'ubutabazi ku baturage mu Burasirazuba bwa Kongo barimo kugirwa ingaruka n'intambara. Kimwe mu bisabwa by'ibanze mu kubagezaho ubufasha n'ubutabazi ni ikibuga cy'indege cya Goma mbere y'uko uyu mwaka urangira, nk'uko bari muri iyo nama babyanzuye. Mu nama minisitiri yo kuwa gatanu mu cyumweru gishize, Perezida yategetse minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, minisitiri w'ubwikorezi na minisitiri w'ingabo gufatanya bagategura ibikenewe mu bigendanye n'umutekano n'ibikoresho kugira ngo icyo kibuga cya Goma gifungurwe. Mu itangazo ry'umuvugizi wa M23 ryo ku cyumweru nijoro, Lawrence Kanyuka yavuze ko gutegurira icyinjiza gufungura ikibuga cy'indege cya Goma ari icyemezo cyo kwibeshya kandi batacyemera. Kanyuka yavuze ko icyo kibuga cy'indege cyangiritse kandi cyasahuwe gishobora gufungurwa gusa na M23. Ati ntabwo ari Shide Kirombo cyangwa se undi uzagifungura. Ku matariki ya 26 na 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka, ikibuga kinini cya Goma cyabaye isengero ry'imirwano ubwo cyari kirinzwe n'abasirikare ba SADC bafatanyije n'ingabo za Leta ya Kongo. Ku iherezo ry'iyo mirwano ingabo za Kongo zarahunze, iza SADC zimanika intwaro zemera ko zineshejwe, zimara igihe kirenga ukwezi zifungiye muri icyo kibuga. Mu kwezi kwa kane umwaka MONUSCO yafashije mu bikorwa byo gukora isuku no gutegura ibisasu muri iki kibuga cy'indege ndetse n'inkengero zacyo, nk'uko abategetsi babitangaje icyo gihe. Imiryango mpuzamahanga ifasha yakomeje gusaba ko icyo kibuga cy'indege gifungurwa kugira ngo ugeze ubufasha ku baturage bakomeza kuvana mu byabo n'imirwano hagati ya M23 na Leta ya Kongo. Iyi miryango ibona ko gufungura iki kibuga cy'indege ari ikintu cy'ingenzi cyane mu kubasha kugeza ubufasha ku baturage bakeneye gufashwa mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Mu kwezi gushize umutwe wa M23 yavuze ko ibyo Ubufaransa busaba byo gufungura iki kibuga cy'indege bikwiye kureberwa mu biganiro by'amahoro byaduha M23 na Leta bari mu biganiro. Icyo gihe M23 yamagariye Ubufaransa kutagwa mu mutego w'imiryango itanga imfashanyo ivuga ko irimo guharanira inyungu z'ubutabazi kandi ariyo yatumye imitwe yitwaza intwaro irushaho kugira imbaraga, harimo n'umutwe wa FDLR. Hagati aho inama y'abaminisitiri ya Leta ya Kinshasa yafashe uyu mwanzuro ku gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Yasabye yashinze icyo gikorwa ko bazajya ba minisitiri w'intebe raporo yaho bageze ibyo babashinze. Kugeza bari ko aribazwa uko Kinshasa izashobora gufungura ikibuga cy'indege mu bice itagenzura n'ubwo bwose mu mpera z'iki cyumweru. Iyo M23 bateye intambwe ku kumvikana ku miterere remezo y'amasezerano y'amahoro yifuzwa ku buhuza bwa Leta ya Qatar. Mabwire ko umuvugizi wungirije wa M23 Dr. Skari Wenda yatangaje ko Ububiligi bushobora kuba buri mu byatumye perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi yisubiraho ku bwumvikane yari yegereye n'umutwe w'ubwo agatangira gukorana na FDLR. Ni amakuru Dr. Skari Wenda yatanze binyuze mu kiganiro cyatambutse ku mbuga nkoranyambaga za M23. Kuva mu kuboza kwa 2020 kugeza mpera za 2021, Leta ya Kongo yakiriye abayobozi bakuru ba M23 Kinshasa kugira ngo impande zombi zebere hamwe uburyo bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Urugendo rw'intumwa za M23 i Kinshasa rwari rushingiye kuri gahunda Tshisekedi yari yihaye yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo binyuze mu nzira y'ibiganiro. Kuva ubwo yatangira kuyobora iki gihugu muri Mutarama 2019 asimbuye Joseph Kabila Kabange, Dr. Wenda yavuze ko ubwo Tshisekedi yatorwaga M23 riteze ko ibintu bigiye guhinduka, ndetse yishura ko bavuganaga n'uyu mugabo mbere yo kujya ku butegetsi. Ati Tshisekedi akimara gufata ubutegetsi twereje muri Kinshasa twarishimye, twaravuze tuti ni umuntu uvuye ku ruhande rw'abatavuga n'ubutegetsi dusanzwe tunavugana kuko twaravuganaga mbere hose, none n'ufashe ubutegetsi duhita twereza intumwa z'igikinshasa kuganira nawe. Yakomeje avuga ko nyuma y'ubu bwumvikane Tshisekedi yaje kubihinduka nyamara byinshi bari baremeranije harimo kubinjiza mu ngabo z'igihugu no kumurindira umutekano. Ati rero nyuma muzi ko yahindutse agatangira kudutera, niwe wateye intambara. Igihe twari twarafashe abana ni ukuvuga ngo M23 bategereje kujya mu kirunga kugira ngo amakamyo azabatware bajye Kinshasa bajye gufatanya nabe. Diviziyo imwe igume mu burengerazuba bwa Kongo ya Kinshasa irindi inzego z'ubuyobozi icyo gihe yasimbuye Kabila atizeye inzego z'umutekano. Ati rero mwe muze dufatanye, nimwe muzandinda, turavuga tuti ni amahoro kandi turabikora nta mananiza tubanje gushyiraho. Yavuze ko nyuma twabonye amakamyo yaraje hariya mu Ijomba tugira ngo ni ya makamyo aje gutwara abana, naho ni imbunda ruturazanye ni bifarazanye aje kuturasa. Atangiye kuturasa rero ku itariki 21 z'ukwezi ko Gushyingo 2021 atangiza intambara iraturasa kugeza amagingo aya. M23 rero amaze kumvikana Leta ya Kongo ko bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe bazasubizwa mu buzima busanzwe, abujije ibisabwa ugashyirwa mu mutwe w'ingabo zidasanzwe z'igihugu zagomba kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Ku Kinshasa kwiza intumwa byari mu buryo bwo gutegura iyi gahunda. Dr. Wenda yavuze ko mu batumye Tshisekedi ahinduka harimo n'Ububiligi.
bw'uburundi bwamugiye mu matwi bumwanyisha M23 ahubwo mwereka ko kwe gukorana na FDLR yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Ati nk'uyu witwa ngo ratuwe muri Kongo aronge afata Kongo ayisubiza abakoloni ayisubiza Uburundi. Niyo mpamvu Uburundi bumushyigikiye bumutekereza ndetse bufata ibyemezo byose. Tugiye ko ari nabo bamuhinduye icyo gihe tuvugana nawe baravuze batireka gukorana n'abariya ahubwo ngo twereka gukorana nabo. Icyo gihe bamuhe FDLR batangiza iyo ntambara nababwiraga ari nayo turi kurwana kugeza ubu. Imikoranire FDLR na leta yakinje zigaragarira cyane mu rugamba izingabo z'igihugu zimaze igihe zirimo n'abarwayi M23 muri Asirazuba bw'igihugu. Intumwa za M23 zamaze amezi 18 zicumbikiye muri hoteli Kinshasa. JD yaranze guhura nazo biba ngombwa ko mpera za 21 ubuyobozi bukuru bw'uyu mutwe bufata icyemezo cyo kuzisaba gusubira mu birindiro byazo biri muri teritwari ya Rucuru. Mu mpera za 21 nibwo abasirikare ba Kongo batangiye ubwo bitero ku birindiro by'abarwayi M23 ku misozi ya Runyoni na Canzo muri Rucuru. Byakuriye imirwano ikomeye yatumye uyu mutwe ufata ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Icyakora amakuru y'imirwano ikaze yabaye ku cyumweru mu gitondo amakuru atandukanye muri teritwari ya Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo yemeza ko umutwe M23 amaze kugenzura uduce twa Mayimingi ya mbere na Mayimingi ya kabiri. Ibi bice nibyo byabaye umwihariko w'imirwano kuko ari ubwa mbere M23 yinjira muri Shabunda ku mirwano yo leta ya Kongo yongere kubura muri 2021. Sosiyete zibiri ya Shabunda yatangaje ko imirwano yatangiye mu saa kare ku cyumweru ihanganije ingabo za leta ya Kongo n'abafatanije mu mutwe wa FDLR Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi aho bahanganye n'ingabo za M23 zari zimaze iminsi zigaragaza ko zateye intambwe mu bice byo hagati mu ishyamba rya Kongo. Imirwano amaze amasaha make gusa mbere ko FARDC isubira inyuma bituma M23 igerageza gukomeza kwagura uce ifite mu maboko. Ibinyamakuru byinshi muri Kongo byagaragaje ko kwinjira kwa M23 muri Shabunda ari ikintu gifatwa nk'igisumbye ibindi kuko iyi teritwari ifite agaciro kanini mu by'ubukungu no mu rwego rwa gisirikare. Ikinyamakuru Tazama DRC cyemeje ko Mayimingi zombi arizo duce twa mbere M23 ifashe muri Shabunda kuva intambara yongeye kubura. Ku ruhande rwa politiki Sumayiri Miseka Emile Mudepite w'Akarere Shabunda yasabye leta gukora ibishoboka byose kugira ngo M23 ikurwe muri ibyo bice. Yavuze ko niba barwanya imfashanyo bajyana ku birombe bya zahabu n'andi mabuye y'agaciro ari muri Shabunda bizabaha ubushobozi n'imbaraga zo kurushaho kwagura intambara. Ibi byose byabaye mu gihe mu masaha make mbere y'imirwano intumwa za leta ya Kongo za M23 bari bamaze gusinya amasezerano y'imbanziza amasezerano baganisha ku mahoro muri Qatar arimo ingingo 8 zigamije gutegura amasezerano ya burundu y'amahoro. Ariko nk'uko byakunze kugenda ku masezerano menshi yabanjirije aya umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye ndetse ingabo za leta zikomeza ngo bitero by'indege z'intambara na drone mu bice bigenzurwa M23. Ibi byakomeje gutuma bahanganye bakomeza guhigana bakurikirana n'undi aherereye biviramo FARDC gucika intege mu duce tumwe na tumwe nko muri Mayimingi. Kugeza abaturage muri Shabunda bakomeje guhunga abandi bagwa mu bwoba bw'uko imirwano ishobora gukomeza kwiyongera mu gihe impande zombi zishinjanya gutuma amasezerano y'amahoro acikagurika mbere yo gushyirwa mu bikorwa. Hanyuma ariko kandi abantu 40 bapfiriye mu kirombe muri Kongo Kinshasa. Ubutabazi bwakozwe guhera ku wa gatandatu tariki ya 15 Ugushyingo bwatumye kugeza ubu haboneka imirambo 40 y'abacukuzi baguriwe n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro ahitwa Mucaca mu ntara Ruaraba muri Kongo Kinshasa. Ikintu wakwita nk'igisenge cyagitwikiriye ikirombe cyarabagwiriye ubwo bari mu kazi ko gucukura. Radio Kapi yanditse ko abo bantu bacukuraga mu buryo bwa gakondo bakoresha amapiki, ibitiyo, ingorofani n'ibikoresho bisanzwe. Imirambo 34 iracyari mu buruhukiro mu gihe indi irenga 10 abo mu miryango y'abanyakugendera bayicyuye bakajya kuyikingura. Abaturiye aho ibyago byabereye bemeza ko kuri site ya Murombo akunze kuvuga n'ubushyamirane hagati y'abakorera za koperative z'ubucukuzi bo mu y'agaciro buhakorerwa ngo bukururwa n'ubwumvikane buke buterwa n'uko bahashoye amafaranga bamanira kubacukura bonyine cyangwa se bagacukura mu benshi kurusha abandi bahasangiye. Amakuru ava ko ibintu bijya gucika byatangiye ubwo abacukuzi bumvaga amasasu abaca hejuru avuze ubu bakiruka bagahunga bagitirimuka bahuye na cya gisenge kibaridukiraho. Urupfu rw'amasasu bongo ruhinduka urwo kugirwa n'igisimu. Aya masasu yaraswaga n'abasirikare ba Kongo Kinshasa kandi kuva kuri icyo gisenge ngo kwatewe n'uburemere nabwo bwaterwaga n'ubwinshi bw'abacukuzi bari hejuru yacyo kirariduka. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika. Manitsiko Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Burundi Edouard Bizimana agaragaje ko amasezerano agamije amahoro muri Kongo Kinshasa adakwiye kwirengagiza igihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro ha radio y'Abadage DW Edouard Bizimana yavuze ko Kongo Kinshasa yanganye n'ibibazo bikomeye bigira ingaruka zitaziguye ku gihugu cy'u Burundi. Umunyamakuru yamuje kujyanye n'amasezerano aherutse gusinywa hagati y'u Rwanda na Kongo i Washington muri Leta z'Ubumwe za Amerika amubaza kugira icyo avugaho no kuba ku kibuga nta kigaragara mu masezerano yahinduye. Minisitiri Edouard Bizimana yavuze ko atekereza ko ari ibikorwa bitaragerwaho. Ati nizere ko n'abaturanyi bacu nzumva babivuga hari ibintu bitegeze biganirwaho kandi ntekereza ko Burundi n'abandi bafitanye ibikorwa dushaka kuziba icyo cyuho cyagaragaye. Yavuze ko ku kibuga nta cyizere gihinduka kandi ko bari gushaka kugira icyo bakora kigaragara. Ati amasezerano yashinzwe Washington ibyo ntibyigeze bitureba ariko ntekereza ko amasezerano yagira icyo ageraho kirambye akwiye gushyirwa mu Burundi n'abandi bafitanye ibikorwa bari mu murongo w'imbere kandi bagirwaho ingaruka z'ako kanya. Yabajijwe ni Burundi buganira n'u Rwanda Edouard Bizimana Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Burundi avuga ko imiryango yose itafunzwe. Ati hari ukuvugana ko ariko tubigenda mu bwitonzi twasanze ari icyizere gike ku rundi ruhande kandi tugerageza kubikoraho. Burundi bwari bwitabiriye inama y'ibihugu by'akarere Sirigere yabereye Kinshasa mu cyumweru gishize
ishize. Muri iki kiganiro Bwana Bizimana agiranye na Deutsche Welle kuwa gatanu ku itariki ya 14 yavuze ko ari amasezerano yasinyiwe Washington n'ibiganiro biduha muri Qatar hagati ya leta ya Kongo na M23 bitabuza ibigo by'akarere kubona byagira icyo bikora kugira ngo amahoro aboneke mu karere no muri Kongo. U Rwanda ntirwitabiriye inama yabereye i Kinshasa. Ibyo Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Burundi yavuze ko bitarwungura ndetse bitanungura akarere. Bizimana yavuze ko Burundi maze kwakira impunzi z'Abanyekongo zigera ku 100 ndetse ziniyongera. Burundi bufite ingabo muri Kongo Kinshasa zagiye ku busabe bwa perezida wa Kongo kugira ngo zifatanye za Kongo guhangana M23. Kugeza abaturage bo Minembwe bamaze iminsi bigaragambye bagaragaza ko izo ngabo z'u Burundi zabafungiye inzira zo guhaha ku buryo bizabicisha inzara. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umugore Dr Kizza Besigye maze umwaka afunzwe muri gereza ya Uganda ataburanishwa. Yavuze ko agiye kwihagurukira ubwe akagera kwa Perezida Museveni agakemura ikibazo cy'umugabo akamufungura. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 Madame Byanyima usanzwe ukuriye ishami rya rishinzwe kurwanya sida mu butumwa bukakaye yavuze ko igihugu cyuzuye akarengane ndetse ko urwego rw'ubucamanza rwashimuswe na leta. Madame Byanyima avuga ko demokarasi muri Uganda yakendereye ndetse ko umugore Dr Kizza Besigye afungiye kugaragaza ibyo atekereza atari umunyabyaha nk'uko ubutegetsi bwa Perezida Museveni bubivuga. Kizza Besigye yashimutiwe muri Nairobi muri Kenya tariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka ushize. Mu kwezi kwa mbere umwaka urukiko rw'ikirenga muri Uganda rwategetse ko abasivili batagomba kuburanishwa n'inkiko za gisirikare. Urubanza rwa Dr Kizza Besigye rujyanwa mu nkiko za gisivile ariko kugeza ubu ntaraburanishwa. We niyo Byanyima avuga ko igifungo ry'umugabo ari igihano gishingiye kuri politike ko atinyuka guhangana na Perezida Museveni gusa. Uyu mugore uri mu bakomeye ku mugabane wa Afurika avuga ko icyaha umugabo azira gusa ari uko yihandagaje kandi ko bazagahangana na Perezida Museveni mu matora ya perezida muri Uganda kandi ko muri iki gihugu kutavuga rumwe na Museveni ari icyaha gifungirwa nk'uko byagendekeye umugabo we. Madame Winnie Byanyima yagarutse ku nzira y'umusaraba umugabo we yanyuzemo agaragaza ko yerekera ku butegetsi bwa Obote wa kabiri agirana ibibazo na leta agera ku buryo yasanze Museveni mu ishyamba n'uburyo ari muganga wihariye akaba yaramuhembye kumuhoza muri gereza. Byanyima yavuze ko inzira y'umusaraba y'umugabo we itangira 2001 ubwo yashwanaga na Museveni akibona ko yatandukiriye imirongo y'ishyaka NRM yo kugendera kuri demokarasi. Madame Winnie Byanyima avuga ko Perezida Museveni akwiye gufungura Dr Kizza Besigye ndetse no Bedi Rutere bafunganwe ubwo kubagumisha muri gereza bitesha agaciro itegeko nshinga rya Uganda. Dr Kizza Besigye y'imyaka 38 amaze imyaka irenga 20 arwanya demokarasi muri Uganda ndetse abona nk'ukuriye abarwanya ubutegetsi bwa kiriya gihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri iki abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe imiryango ya FO na PAM yatanze nguza ko kiri mu bihugu bizibasirwa n'inzira ku buryo bubabaje kugera umwaka utaha hagati kabone n'ubwo iki gihugu kivuga ko ibiciro ku masoko byagabanutse. Ikinyamakuru Daily Nation cyo muri Kenya cyavuze ko imiryango PAM na FO bavuga ko guhera mu kwezi kwa 11 umwaka no kuvuga ku turimo kugeza mu kwezi kwa 5 k'umwaka utaha abanyakenya benshi bazabugarijwe n'inzara kubera imihindagurikire y'ikirere. Imiryango yavuze ko imvura izabanye mu iki gihugu ndetse n'izagu zateza imyuzure abantu benshi bagasonza. Abarirwa muri za miliyoni ngo bazabura n'ikibazo cy'inzara bwo ku masoko bazaba badashoboye guhaha kuko ibiciro bizatumbagira cyane. Igihugu cya Kenya kiri mu rwego rwa 3 n'urwa 4 ukurikije ibipimo bya FO na PAM aho abantu baba bashonje bya nyabyo uriya akaba yarya rimwe nabwo ariko benshi kugira ngo bashe guhaha baba bashobora kugurisha nk'urugi cyangwa se igitanda kugira ngo bagure ibiryo. Perezida William Ruto aherutse kuvuga ko nta nzara iri mu gihugu cyenetse ko yabaje kumanura ibiciro ku masoko ariko raporo za FO na PAM zabaye nk'izisuka amazi ku cyizere cya Perezida William Ruto kuko cyemeza ko igihugu cye kiri mu byiciro birimo ibihugu bishonje cyane bitarabaho.